Hei hi Akashvani Aizawl ani chanchin thar tiar tu sin sangpuya Aizawl Meteorological Center Director Sudhir Kumar Dwivedi chuan role thlipuya wanga chena tamzok thinlo nan mi puite chu mani inlama tomim tamturina cha Chief Minister Pildo Omahawa Mizoram State Police Coordination Committee voina thukhom chuan thlai thar pali thlan chuate leidan tur chungchang an rel Lok Sabha thlan pui tana campaign kalmeka senior BJP leader le Prime Minister Narendra Modi chuan ramin kumzatlin me chuan khover ramchang kanga omatiam India chuan Palestinian le Israel de tan ram pani dina boina chinfel chu angai dan alani reng ati Aizawl Meteorological Center Director Sudhir Kumar Dwivedi chuan role thlipuya wanga chena tamzoka thenlo nan mi puite chu mani inlama tomim turina cha Akashvani correspondent Isaac Zoram sang ne inkom na het hui soin Aizawl Meteorological Center Director chuan zaina Mizoram hunthin khata ru tam takle trek ka ba ka thlipuina tak athok thei ani ti a Mizoram district zinga Aizawl Khozol Kolsib le mamite chu heng thlipui le ru tam tak hidong theidin hun andinga film khurangai hle ti a thlipui hi Dakar khata kilometer somnga tanga somroka chakin athok theini na soya heng ba ka hian real ta theidin huna ading ti soibok Sudhir Kumar Dwivedi chuan Mizoram chimlam longtlai si ha lungleya po thok thei ani ti a mipuide chuan himjok theinam thingkung hnoi ate amlo turina cha a mani inluma omthei ram tha a mitinte film khur turin acha ani He advised that people should stay at home, they should not go outside, and they should not take shelter inside the tree, and they should be careful little bit, and whatever they are planning to outside, they should do inside only, and they should take most care for them and their children. Tugin Khan thile real taw wangin Mame district chunga khochen khata chen inti siat amnola West Phailang atanga thon danin tugin thile real ta khan West Phailang video hom chunga khopani New West Phailang ne pukjing khuate chetna thena thitla hian New West Phailang khuwa chen in chung pani Assam Taipalen chi a real line pukjing khuwa chen in chung somni adeng chebokani Saidul district achon Vain Khan khopani si fale tolbunga in chung pakhat beve achi a thunei tu ten mala ngalin dimen ara tonga tanpuina sum fai om theite thun ani theinan voin vekhan hula ngal ani Ramchunga rorela insang ber Supreme Court chuan Mizoram sarkar le NHIDCL de chu phalna telwa ram hum hal huam chunga masona na an kalpui nia puna soifia turinati Supreme Court hian Riverine Reserve Forest the Roadside Reserve Forest huam chungra mate Forest Department phalna telwa masona na thoti rawanga Mizoram sarkar le National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL terka thu boy chungchanga Mizoram sarkar le NHIDCL de chu legal notice pe in soifia turinati ani Supreme Court Judge Pani Justice B.R. Gavai le Justice Sandeep Mehta de chuan hethu boy hi uluk taka nen nuwa Gaudi High Court single bench in kumsang somni pakhata Mizoram Riverine Reserve Forest le Roadside Reserve Forest chungchanga Mizoram sarkar notification chu apom tlak lo ti to na le forest in ahuam chin square kilometer sang khasgua somni pakwa point pasari alauti te thuwa pon to su Mizoram sarkar in ma lak lo wangin mak an ti hle a Mizoram sarkar thil poimo tak endiama environment humna dan an palzutin an ngai poimo lo hle ti atalangani Mizoram atanga petition thelu tu tetana ding advocate Gaurav Kumar Bansal chon Forest Department phanala nge tur lamma salovin heng ramngo hum chunga hian Mizoram Environment Forest and Climate Change Department Secretary chon natho alopal sakti Supreme Court choshe tira hei hian Forest Conservation Act 1918 noya ramngo ti chereulo turaram hum halna siam te akal ti soim Environment Forest and Climate Change Department hunei tu sang te meeting in ramngo square kilometer sang khazakua somni poko point pasires velazaw Riverine Reserve Forest noyami hum hal tur thlung na lo siam to chu ngai tha ani te in court a henan thlen bok ani Supreme Court chon hethu boy chungchanga hearing ne le hun turatan July ni somni pali re arwata hemi mange hen Mizoram sarkar le NHIDCL te chu in soifia turinati ani Chief Minister Pildo Omahawa Mizoram State Police Coordination Committee voina thukhom chuan thlai thar pali thanchu marcha so thing ayang le mun phia leidan tu chungchang an rel thukhom a hen thlai thar lei khom na tur warehouse ne to sa che thadan turte thlai chin tamna hmuna zira athara sakbel le warehouse be chana processing unit din thei dan turte an soya scheme dang ne na thokdu na processing plant kalpui thei tepo tarlan ni in warehouse hi rangtaka bozi ni se anti Thai than big pali te kumina mi puiten an chinzat zirchian na kalpui mek le thai sel tak an chin theina na department malak no te lo nei tu te man roma mo om thei te po an soya
crop insurance lama malang na po report ni in khotina thai ching tu Pol Society din dan chungchang ba ka Corporation Department namin thu chua hemi chungchang CMC antibok meeting a hian Minister Pul Than Sanga PPC Vanal Rota Professor F.L. Niloma Advisor to Chief Minister Dr. K.C. Lamar Somzawale Coordination Committee Member dangte antel ani Mizo me se pathum sirerama mi na thok harsana tokte shoi ho turi Mizoram sarkar chon mala mek Mizoram Police Swatalan danin sirerama Mizo me se pathum ten harsana to wanga Mizoram ho andu thusheten ivele Mizoram sarkar chon mala in shoi ho ani thene turin Syria Indian Embassy po ador ngala Embassy chon heng me che de thon ho tur hian a shan pa poisa ne lo wangin alo hona sen so chu Mizoram sarkarin atum dona Embassy ho tu ten nen in pepo bringin arang theng bera shoi ho tura malak mek ani ti an thu cho hian an tar lang ani Excise and Narcotics Department changtu Minister Pulal Hingla of Marcho Mizoram ri hlo lower zel do tura tana turin tlomai pol baka ko shanten tho wanga yati Voina Central WMA shoi tu tele Excise and Narcotics Department in zule ri hlo do no kong mla dun dan tur an soi ho na hetui soi Minister chuan Mizoram in zule ri hlo wangin atorna sa to hle ati a hemi do tur hen Excise Department le Mizoram Polian Ber Central WMA chu thodun zela poimo a chu tianga tho na chuan mun sang sang tonga zule ri horon lu tur dan thu ate adap chona konga ate tho ho zelin weme ba ka sarkar department dang tele ko shante po tho pui angai do na ni ati Excise Department Commissioner Puzet Lalmang ya chuan tun na bar maram boi wanga ral tan te wangin phunchong le a che vela zu siam apun bel ba ka aizol mun sang sang hotel restaurant then khata ulau taka zu chelak thina nam nia soi chu anen zui do na ti a Central Women President Pulal Masuna chon zule ri hlo lor zel chu mi puin ngaya ne me hlo ti soim zule ri hlo la ka filim na tur thule kho khina thu chu atam them ber mi pui ta thiata ponzar angai ti soi bok voin hi Mizoram Baptist Koshan Mechepol MBKHP Day voi somriat prognani a Mizoram chung MBKHP Unit 10 program sang sang hoyotin an loma kumin thupiatan thola ipathian koroti manani MBKHP Day voi somriat progna pol hian Koshan chen khata chuan kholai then fain tlang te hoi hotani a Koshan chen kha chuan roin bot sai ani Koshan tamjak chuan voin hian heni pol hian bek inale Koshan hola hunan manga lomna program ursun baka inti themna sang sang te an hoi hot bokani Longka electric vein unit on vein khan BKHP Day voice somret progna pol hian khotlang ti fan hatang an thok ani BCMB kin electric vein atanga tranin electric vein chung kongdunga bol hote an sarfa ya kolasi papo koshan pani kolasi ble dia kon koshan te chuan bekin alom thu soina le tongtra in hunan manga hemi nu hian wantlang tan thona hunatan an mang bok ani MBKHP hi BCM chunga fellowship din masak berni in sangkas ko samthum puret khan BMS missionary pizir tiri hovin girls auxiliary ti ming puin dinani a tun thlang hian kharaw lam ro bolna po ko ran nukle chel mar tat tu pol tangkai tak anita zelani chanchin thar hi akas fani aizol tang punani Lok Sabha than puita na campaign kalme ka senior BJP leader le Prime Minister Narendra Modi chon ramin kumza atin me chuan khovel ramchang ka nga omdon ti at soi Voina Gujarata anan ne Surendra Nagara Vatlain Khoma hetui sein pumodi chon ramin kumsom kalta chungin India sarkar no emasona tam takane ti a Kovel endel bolna India su alai li om chawin ram le ramin kara boina po aching fel turin Kovel in India athlir thinani ati heti lahen Congress shoi tu le Rajasthan Chief Minister Louis Ashok Gehlot chon Ahmedabad ta chanchumi mit komin Congress manifesto chon ramchunga namtin te rorena dikpek ati amati a ramchunga me pui rorelna democracy din mun angai to om hleti soin BJP chumi puite hruai suala thil poimo thil man sang zel le na tho tur omlo unemployment te ape hel katani ati United Nations UNA India palai ruchira kamboswan Palestine and Israel de tan rampan hi dina boina chin fel chu India ngai dan alane rengati voina UN General Assembly a hetui soin pi gambosi chuan India chuan rampan hi din two state solution kalpuya Palestine mi puite zelen takan khosak ve chu antu dan ani ti a nikum October ni saria Hamas and Israel an be chu demin khovel dan ne raite mitinin anza angai ti a hebaka hian India chan Gaza Israel mi hrenala ommekte chu aphut bokani ati chanchin thar CRT top na tang pui Aizol Meteorological Center Director Sudhir Kumar Dwivedi chon role athle pui wanga china tamzo ka thanlo na mi puite chu mani inlama tumim turina cha Chief Minister Pul do Mahova Mizoram State Policy Coordination Committee voina thu khom chon thlai thar pali thlan chuate leidan tur chungchang an rel
Lok Sabha in than puita na campaign kalme ka senior BJP leader le Prime Minister Narendra Modi chuan ramin kumsa tlin meu chuan khovel ramchang ka nga omatiam India chuan Palestine na Israel te tan ram panhi dina buina chinfel chu India ngai dan alin reng ati chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani